Muntina tanga INP mezo channel clear tu te inzain chibai le vek ule Myanmar news kan update na hi kuma vei ta a tun thleng hi chuan kan bei sei angin thi lakal tha hlei thei ri lo chu nia ma se achunga cheng te an la bei don lo ema wangin le kan u nau te omna ram ani miawa wangin kan zui ve char ania in lo ning em long chu kan tia voin hi February ni sompanga thole ni ania tun tumpo Myanmar ram chung mun ranga chanchin langsar zual kanan ti chuak le a atop thlengin min lo ngai thlak sak le theu don nia khetet media ina soidan chuan nimin February ni sompali khan ram chung mun ranga terrorist council sipai somni le pali an thi ani an chin chi mai tenen chuan hei aingot hi chuan an tam deuh tura nga yang Chin State Chimlam Minda Township le Makui Region Chautu Township in Kara Wamtu Kholui Chongnu Khua Voin Chomadar Somvel Khan Terrorist Council Sipai Tele Mindat CDF te anin kap le a anin ka layin Mindat Khopuya Khalaya Zani le Somli le Pasari na Sipai ten Ral Thuam liana an ka pui le chiama wangin mi pui te chumun him lama in sa seng turin Mindat mi pui sarkar lam chuan an thriat tir hiala anin dauna chuan terrorist lam chuan Wamtu Kholui lam hoyin ral thuam lian an ka pa tin Wamtu Kholui atanga mel som pariat vela hla Mindat Khopuya tang poin Khalaya Zani som sari le pali na ten artillery an kap chuak bok Chin State Laile lam falam Khopuya Khalaya Zani le somruk le pariat na sipai terason peturakal Terrorist Council sipai te chuan February ni som pani khan CNDF te bomkam an rapuaka sipai pathuman thi ni in voin khan an soya hliam tur pu an tam hle ni in an soi chung sipai te chu ke in ram noi kong tum khan zo in an kala chutianga an kalna lama CNDF te bomkam an rapuak ta thowani chumi nu chuan terrorist te chuan hlan zol khomi te lova lutin an poisa thu ru kan zonga report an dong ru te poni mai thei sum fayen cheng noi zale somruk chuang an hmuwa kong tluanin civil mi te vokle ar an ruk sak ni in an soiboka tin mania kan soitak far nayan lolak thin na khuwa thin su ke man ti asanga dil po an ti chiat sak nia soyani bok Chin State falam Khopuya tanga kal chuak terrorist council sipai motor som ni le pathum chu tedim lampana an kal lain PDF Zolan le CDM Siyen Polten February ni sompanga tuken khan bom nenan lo beile a sipai soman thi ni nan soi hliam tur pon tam le hle ni anti an lo beina mun hi falam township huam chung zongkong khokianga ni nan soya CDF lam himdam te in anin sa seng le thei ni nan soi sang ni le som ni le pani kumthar January thla chung khan heng PDF Zolan te CDM Siyin te hi CNA ne na tang kopin taingen kho che vela terrorist an lo kap na sa a terrorist lam sipai som ni chuang an lo da tha to bokani Sakain region ta se township pa kapong chia kho hal tu nimena kan soi kha kapong chia kho hal tu te hi sipai zale somruk velan ni nia soyani a February ni som pakhata tanga nimin February ni som pali thleng khan voi enge mozat bom an tur ve boka nimin February ni som pali po khan kapong chia khobul loka mu bong leido a PDF laminan bom le a sipayan tluthal phengphung mai ni in an soya leipo chu zo thangam to lovin longleng in an karkaya sipai thita te po longleng in an thiar hial ni an soi te chuan kan puan tak ang khan tlai lama Yuasi Khua an hale tani Sakain region pale township huam chunga in matri khua a piusoti pol training nei mek chu pale township PDF ten nimin tlai dar nga vel khan an ka pa dar kar ni movel chu anin kap vena sa ni nan soya piusoti lammi pathum an thia midang hliam turan omnual bok ni in PRA te chuan an soi tin pale township veka hian terrorist te lamtang piusotri kem pakhat chu February ni som pali nizandar som pakhat vel khan menchian zero pol le Myanmar Royal Dragon Army MRDA te tang kopinan ka pa
heta hi chuan terrorist le an lam tang som thum vel an thi ni in voin khan an soi ti hian ni khata thil thleng an chin chia sen lo hi alo om ve zel ani Sakain region thi chain township lama po February ni som panga tukin da rukvel khan mungin lama tanga kal chuak terrorist council sipai motor som thum le pathum chu thi chain PDF ten bom som ni vel mangin mun sari vel an lo beya sipai an thi trewan rin thu thi chain lam chuan an soya an soyang hian an thi treu porin omani sipai hi atlem bera som ni vel an thi an ring ti an soya ni heng motor rual hi chomadar som vel khan Mandalay lampanin an chuak le nin an soi boka thi le hliam tur te chu motor hlangin an phur ta zel ni in thi chain lam chuan an soi Sakain region Yinma Pin Township terrorist council sipai zavel omna police station le district office chu February ni som pani atanga nimin February ni som pali thleng khan Chinduin attack force Mongyua district PDF 2nd battalion 10 drone le RPG manginan kapa heng ni thum chung hian terrorist council sipai som thum aya tlem lo chu an thi nge ni an hriat thu Chinduin attack force lam chuan voin khan an soi February ni som pani jinglam dar khatvel khan RPG musom li chuangin an kapa February ni som pali khan musom thum chuangin an kap le a nimin khan drone manga an ka ba ka RPG musom nga chuang an kap le bok ni in an soya an lo kap chuak nem view maya som thum tal chu da tha se a om view mai Makui region chawthu thona kirona tanga so township lama thatho bel turakal chuak ta terrorist council sipai motor rual po PDF pol rang an kalna kong tluan an lo kap na sa a sipai som thume movel chu an kap hlum to ni in so PDF lam point voin khan an soya an soidan chuan cholkar khat chuang anita a tun thlengin so khopui chu an la lut lo deu an tia sipai hi zathum vel bor an nia motor som poruk mangin chau tu atangin so lam panin an chuaka February ninga atang khan PDF pol rang tang rualin konglaka an lo be charani chau tu le so inkar hi mail somni le pali movel le kahla anina a terrorist lam hi malampan hlei theilovin an tang khang veya an mani tran pui tura long si lama tangakal terrorist sipai motor rual dangpo so PDF tele an thian ten lo beile in tun lai hian helam hi namen lovin an boyani tun thleng hian sipai lam som thum velan thi to nia soi ni in PDF lam thi le hliam turan la om lo ni in an soya long si lama tangakal terrorist sipai hi zale som nga bor velan ni rinani ya February ni som pakhata tang khan voin thlengin ni thum li lai anin kap to kan chong le so inkar mail riate movel chawatla indona achuak na sarle soi ni in long si lama tangakal terrorist council sipai te chu February ni som pali nimin khan so khopuyan luta ne soi ani so khopuya terrorist council department office le USDP office telin mun som lai mai chu February ni li khan PDF tenan lo beya anti cheveka chume nuwa ti hian so khopui lak le tum ni om takin terrorist lamin be puyan thak ta ani Mandalay khopui maha awmi township sachia noi sin veng lama tukin khan kang maya chuaka in som pasari zet chuakang ralle tamaya hei hi tunlai ram boy nen a in nam noyam ti hriat chian ni lo ma se ram boy laya hetianga tu khathil thuwa chiatna antok hi apoile zual ani hi mi hringril rupa ngai pulo ran nungte aya sual zok tia comment ape ka wangin field senior officer Zowin manani rengun khopui chimin dai township pan pin chi rota nikum December ninga athil thleng dictatorship daudala demonstration nei tu te sipai motora an sutlum video viral ta noya khan mi hringril rupa ngai pulo ran nungte aya sual zok tia comment apek ve wangin CID ya an field Myanmar CID ya an field senior officer Zowin chu sipai tenan manta ni in an soi achan chin threchiang tuina soidan chuan February ni riat khanan mana kan soitak video noya sipai sual zia comment voini ngota zia wang ne soyani
chutianga video viral ta comment alo pek ve nu thania an manta ani chu a pension hun tur hi kum khate movel chawadu to a chuti chung chuan an man ta thowani tuna hian CID sikula an ho tu ber senior officer zomin hi police dan bo chiatna code number zangale pangana e na angin case an siam sak nia soyani a hetiang hian sipai le police chunga an lam tang lo deuh nia ngai te chu man zel turin minong hlana hian thua peru ni in an soi alung township ti draw point Irrawaddy bank kianga ni zandar somvel khan private motor te pakhat mai che ho chuan na chu terrorist lamin an ka pa mai che pakhat chuan hliam na taka tur ni in an soi tin nimin khan sian state yuangan khomi pa pakhat mongjin min khain chu terrorist ten an ka phlum boka midang pathuman man bok mongjin min khain hi voisom ni lai an kap nia soyani kan video masa a sian state marlama ko kan nam sipai tele terrorist te in dona chanchin chiang hlei thei ri lo kan ti kha voina an soi chiang deuta a ko kan special area 1 mupan district lungji chhualama terrorist council sipai tele MNDAA nam sipai te in ka na February ni som pathum zandar riat le chan ve vela in kap kha khamitum khan terrorist lam sipai pariat an thia MNDAA atangin nam sipai pakhata boral ve bok ni in ko kan lam chuan voin khan an soi chutianga zan anin ka nu atuk February ni som palizi nga chuan terrorist lam chuan MNDAA battalion zani le som pakhat na te omna kem lama thona in boma thlak na sarleya tin MNDAA lamin manni lama anlak saktak manran kem le chi atlang dung vel po ral thuam lianin an kap na sale hle nei nan soibok Kachin state capital Michina khopuya kumsom ni le pathum mi nula pakhat chu terrorist te silai mu tuarin a boral nia soyani Michina damdoi ina aruang valatura nimin February ni som palia an ril nuwa chau achung te chuan thil omdan an theta ni in an soya an ka hlum tak ma tein rong kain ra an ti chu February ni som pakhat khan athian te ina leng turin an ina tangina chuaka chumi nuwa chin riat lovin abo tawang wang mayani ti chuan sipai kut tuarin alo thita ti nimin khan an revele ta chawani chu Michina khopuya omten an soidan ve thung chuan henu hi athian mi paruk tenen motorin an chuaka Michina khopui chunga February ni som pakhat zan khan terrorist lamin ding tura anti laya an din du lawawangin an kap ta ni nan soya adik viewinarin rambuai kara zana an vaka an arte thi le mai thina film khoratul leni hi KNU lampoi ni chunga an malak dan voin khan an soi vele a Brigade 5 Ramchan Phabun Mutro district huam chunga hian February ni som pathum le ni som pali ni chung khan terrorist council sipai tele KNLA Brigade 5 te voili anin kapa terrorist council lam sipai pasari an thia midang pali in hliam an tuar bok ni nan soi February ni som pali nimin tuk daruk le chan vevel khan KNLA Brigade 5 te chuan nyako q anti muna terrorist council sipai kem chuan vakapa sipai pakhat an kap hluma tin battalion som pangana section 2 ten nimin tuk dariat le chan vevel khan Phabun chhuwa lama sipai kem an kap vele a sipai pali an kap hluma chumi zoa khutu tra kem an beile a sipai pahni an kap hlum le a midang pathumin hliam an tuar bok hemi ma February ni som pathum chonhudar khat le minute somli le paruk khan KNLA battalion zale pahni na sipai te chuan terrorist ho omna mewain kem an kap to boka terrorist council sipai pakhat chuan hliam na takatuar ni in an soi hetianga ni chunga tumli anin ka na hian KNLA lam thi le hliam tuaran omlo ni in Mutro News chuan a soibok KNU Brigade 5 Commander General Somu Hean Mutro News a hril dan chuan tun hnaya minong hlanan remna le muan na changchoya tlangram ethnic group palai te in biak na tel tura asom na kha thil dang ni lovin PDF nuai bo tur zonga malak tum na mayani ati PDF hituna hi chuan an hlo om ve ta em boka ramchung mun tin maya
pol sang an ding khia thua to mai sia chu wangin min ong hlana hian tlangram ethnic arm group te ne na inrem na zongin PDF te hi nuai bo lo tumruani ti in general somu he chuan anmani karen tongin a soi nia tarlan ani a sipai council hian kongtin renga le kong zonga buaina atok ta zela hei hi hunrem changa lak tumin tlangram arm group te ne na in biak na nei aril ruk lekani hetianga nek chepin omlo ta sela in biak na lampo hi a hoi du kherin arin omlo hle ni hi hetianga thila lo ruwa man ruk na mai ani a remna kong zona soi po hi dot le verther taka thil ti adu wang mai alo nia wangin ken iu lampalai kan tel lo kha thil dik takani general chuan ati boka tin CNF minglang anga kan soi kha sipai lamen an lan tir dan an soina kan soi chon mai ania anmani CNF lam chuan tel velo angin anin soi ni in media then khata tarlan ani February ni som pali nimin tu khan UN Security Council terrorist dauna lam committee an thu le a chuta chuan NUG palai u chomu tu na point thu soi le in Myanmar me puite chunga terrorist council chet dan rap thak tak te chu vilvenga ngai ven ring turin asom le hlomani ku chomu tu na po hian asom ngun veta view mai voin February ni som panga tangin nithum dai meeting naktip February ni som pasari thleng khian Cambodia khopui Phnom Penh na ASEAN member foreign minister te in mu khom na a om le ta a ASEAN lam chuan an in tiam anga thil engma ti du lo minong hlana sipai council chu politics chungchanga ASEAN palai te in mu khom na tel tir andu talova chu wangin tun tuma ASEAN foreign ministers meeting a po hian minong hlana sipai council foreign minister o wana monglui na mel mu tura om don talovani ASEAN lam chuan non political representative antir thayang antina a chu minong hlain chuan alo in titlom lavea a nol ve mia mai ma ni level puite an som lo chuan kal lo mai turani alo ti ve char mai ni ASEAN summit lo om turatan an member palai te kim takatel thei turin an chairman Cambodia Prime Minister Hun Sen Khan a beina salok view na a ASEAN member dang tam zok hian Myanmar palai tel tir lo tur hi an lavuan tlatani ti in minong hlana foreign minister wana monglui na chuan soi ani nataka chuan pressure atam wangin ASEAN palai tam zok hian minong hlain te hi an som du to bik lo ti achianga Cambodian Prime Minister po khana be sei angin ma alangam le talovani kha sipai lam chuan hetiang hian palai tir lo ma sela Prime Minister Hun Sen atelin ASEAN member te ne na anin kara tho ho na thatak kalpuyani ang sipai council lam chuan an lati zelani Pakistan hi kan video masalama khan alei banga zia kan soya alei barul na ti nge mani Myanmar sipai council ne na anlo inrem siam na ang khan ral thuam zor atum vele chong nia soyani a Myanmar po hi Pakistan ral thuam zor han lei tur khopin adin mun alo tlaniam ve em bokani hi Myanmar ne na tun ma tanga anlo inrem siam na kal zela Pakistan chuan JF-17 jet fighter telin ral thuam engemo RPG ti ang chi launcher te mini rocket ti ang chi te azor don ti thu thanga oma hei hi Burma campaign UK lam chuan an dem hle thuan soya hetiang chungchanga sipai council lam palai te po Pakistan ramazin an tum ni om takin thua thang vel mek bok Prime Minister Imran Khan po hi a Prime Minister ni ma kha chuan Rohingya chungchanga sipai council a soisel na sa thei hleya ma se suma momo fe wangin an loin rem na chunga hetiang hian ma ala ve don tamai ni na lang ole khati zong kha tun tumata na Myanmar ram chanchin langsar zual kan an ti chua thei chu nia atop thengamin lo ngai thak sak le wangin clear tu te in za chunga kan lo me